when Tiano who era about me, I say, on Casanche about on Casache finance minister and uncle Wintiana on farmer and then on the course and then Asifo. Nasan or Canada. And then Naa Torshie or near fair to Baumia because Naa Torshie SCIA 2-3 months ago, former MMDCs, Ushiaye, and or catch it and say, or no dear or support to Baumia. Now with the trick of an eye and Naa Torshie done in Hono, and the Yan and TSA. Or say or per se were vice presidential candidates. No who say Baumia and Farman and Tino or no so only the tribune. Now Naa Torshie real fin who say, we see I know or catch there and say Baumia any fault to be now no mutriti Baumia to Sakola or Jubilee House. Now a brand no Naa Torshie no a compile let's up a so talker edical presidency in other ministerial areas no other sector of the ministries no. Oko era Baumia say on making the input. Emma era Baumia catch and say we hear forecast. Cast nine Baumia so here no. Or no Naa Torshie catch and say or they a request in the command chief of staff no. Chief of staff chairman. A catch and say ye ka presidency Baumia nka ho. Na sa wudi mwe nyina na sa waka we so akire emiya hu say Baumia was more treated at the Jubilee House no na sa ne wo pesa wo kire say wakobo Baumia ma ne say ono no nko kasa na ye ntua sika kakra aka no emfa ma na fabre no na ne wo pesa wo kire say Baumia mum ana anya na adwuma yiye enti enyi ne mfi wa then you have not been fair to Baumia. You have not been fair to him. And you know what say mo bibia hu say nye ma me Naa Torshie suba na owo mu no enye suba mpa. Enti mo bia eni na chi. Obia fa na adwene enko nsam a wano na ma o keka because ono no ohia ye no wagi atum say obia obetimi aboa o man ayi nkanko ye MPP nkanko no eye Baumia. Na ye nyina ye bompa ye say ni nyina tu obia no o say David bra ne advisor Aristotle ofiri na chi ekoka na tamfo ho no David bompa ye say Aristotle ne gina tu bia no enya nkwase asem nti sampa ye no ne ye body tia Naa Torshie ene ne nkofo a akusori tia Baumia no se ne obeka bia no enna ne nkwase asem ensi amanfo aso mo bia ntie no na obia hu say Baumia enye obia sabi o obetimi ama MPP alusu 2028 oyobi a yeto aba emmanuel MPP ebe win 2028 because the man is competent. Papa no ojina ne nan so obi a watimi atwere book a World Bank a adopt na president bia ni Ghana ha watimi atwere book a World Bank a adopt on economies of the world no na e was say you who say MPP ya wajapa dia e wosi esum na maye ni character bi se Naa Torshie no achi na ya character dey too strong a word onya too strong na ono no timi ka kire Baumia say wenye nipa e wosi eto abama no ye nyi ni nsin che no na che so ya character bi anya character papa because ko run so be no asan down ho wa be the intia do be you know say character there well okay. I feel okay. Quite uncomfortable all right enti matwe no asan enti ne me kan say sa suba na o de na die no ma obi a entie no because say nyame ema ne maso na say ebia o kan ya wodi na chi na ye be ye ne vice president said the all kanwa na je say MMDS bia begu ye MMDS bia begu na ene as to speak sa bre no o de 2.8 2.5 bre no ye complaining no a on fee no ene NDC buy omo nam 33 to 34 billion a quarter nti we DC ne ya bre wo say ya e be de na won fa nya adwuma e ma no mmoa u district Emma aban no so ehun nya akono look Naa Torshie 2022 na sene is near ka first category of district ye pass the part nti sabre no na e was so mama between 700,000 to 800 which is about 7 billion to 8 billion 2022 ama and yes I call 2023 yes I pass here 2023 yes I follow the first category and also so it's about 1,300,000 and something which is about 1.3 billion so about 13-14 billion and also so wamana ma kopem time I few on around June July and sana
or this kind of ba now what they depart about around June, July, August a big crowd September a bear then DC no hono e de be ye adwuma na atimi ama amanfo hu se MPP ye adwuma nti ye nkonkoto aba ema MPP enti sawo das house ban we adi na na wona na mabontin se Bawumia ena ma ye nwini na ayifo nkramofo nti Bawumia ye kramoni nti akristofo nto aba amano a me menya kristoni se me di Bawumia chi so ka no saade a se boko ntokwa nti ye nto aba ma Bawumia na me bisa ne se boko de ye one district na okon of Isa the whole region mampusi for the doso nti ne okan na se fa se nyame ma ne maso na ne candidate ni wini a obetimi akọ the whole region say omonto abama nana mibusa Naa Torshie obetimi akọ of East say omonto amamprisi for na wo hono nyina nto abama ne candidate nana enti this are the enti na me ka say character na wo say ma me nka character no enti suban bi wo ho wodan adi na wo keka nsem bi a e ma manfo bi susu hu say no ne wo ye no eye uyafunu na wo denam yafunu na odena hwe ma me nka nkyero Naa Torshie bra na ye kɔ no nkyɛn no a ɔno ka kyerɛ yɛn sɛ sika ni ho no me MP NDC MP no was in is no Honorable Dominic no over 1 million contracts no this vocational school no me time and ye ho krata although MP no na farmer director na de ba na me ye ho krata nyina and ye establishes our school no. Yeah, but how do you know some man? Because the last time, but some ubi I've forgotten the district or is it municipality? But what confirming who saw man? Mrs. Complete up the then regional minister, Honorable Kosi Aduchum Nebusano. Sorry, Honorable Kosi Aduchai Nebusano. Wambano sa contract no common fan na me mete ho adisi kwa me nya we o ne me mami hu yesa na me nkofo e de ye campaign tia me di matem say me matna ho ana me ne Naa Torshie aya adwene ana ye de aban sika abre MP no odisi school dan and all make aban no unpopular and me as this me can only make aban no unpopular and ye ho krata na yi nyina de call region national meanwhile yes me was so me nya we na oye we nyina na nkobo mama ne ana so de krata bi kura ba assembly no say honorable mama MP yi project we enu nti no okokate so do anka di nachi sanka MP anko kate so do anko be frame say DC wa ban na ama me project we enti me yanko de kate so no obi ahu say MPP aban na this project na ama no amasa omo katu sword esi dan ni nyina ene omo yusu dan no e wo honom in fact time wa onu Naa Torshie no tena de ye common fan e de award contract for 10 mechanized boreholes no ena me maye ko 2 ba kon so e wo sa new site of the TV school no e wo honom na omo yusu eno enti ne ye kan kwa akosi ni say ma me no ni ti mo den ba mo party no oyobi a ne ti mo den oyobi a sebio ne yemu nsisi no oye bibia ne yemu nsisi no sanka ne yemu nsisi no a anka wontimi emwo opposition say na ne party ni a woye ne DC timi ba ne nche se 2.8 ana 2.5 billion na se ma ba wo nche 2.5 billion to 1 year na hwe within one project udi ama obi no assembly soon take the whole this bibia ai wo hono nti wo assembly say do you expect say party no be ya kondo ama manfo ato aba amaye enti ne ye kan say Naa Torshie wanfo nani anhwe Dr. Bawumia vision awo ene me no kasa sene iso kwa ye hono ma ye agenda 11 hospital no esi wo kwa Bawumia ni mo de bo na ado no ne vision ni bi no aka enti so boy na Bawumia ewini a oba be complete this project na maye because we are directly involved on that project oba be complete amaye me ne ukasa sini east ye ekwan Kwame Danso Atebubu road
Baomia ne Nana do do ya gavels could do KJG. Anka ba bia do no nka ese NDC for omo de big push na so omo de push o anka omo de be ya quota no ene aka nti Naa Torshie dwene no nko aho onwene party no me ne ukasai so be kaya ebre bi community bi e friend atiga gome Sine East enkola bi kansuo mu ema me fa konya isusu ada yera de tumase through the Gallop World Bank project omo ema funding say you fancy 6 unit classroom block and 6 toilet seater ye shase ewumu adu window level and a different abemu over 1 year ni contractor ni si ho unsi honom enti say Naa Torshie odwene oman no ho a onye ni 1 year the natural say time a wo ho as DC na contractor no into member no wasia ma adu window level and ye dey free abemu enti anka say man sika because according to Gallop sika no donors need to a call Ministry of Finance na Ministry of Finance na release ama Ministry of Education na Ministry of Education so release ama contractor no so dey adwuma as we speak now ubiansi the last time no in fact it has not been once Pentecost asordine ana ankola no eyusu ankola na bubo windows na ho no nyina omo so mo bedi omo 10th anniversary enti omo so mo tu ankola no papa no ne the current DC ono nkruma adi nkomo ono nkruma ye follow up mi ankasa so madi hu nkomo the last time kra na ye ne ayi for asempa for so kan wasem omo ati ensusu ubia enwene ho na na the time ena me kosre teachers ana me ba mi akro ya na me ko no nchen kosre no ana woni minister so ekasa ona bo ade twim ana omo play so yenko a omo ma ye 80 teachers na dodo na no more than 90 to 95% no ye fa wo nyina wo Sine East enti sabre no obi a no wo Sine East no so ye MPP new so ye NDC new so we any other educational courses na so one lancer ayin nko ade a the person had been employed omu ye adwuma island communities ni nyina so sabre no obi konsuo so a onu se teacher ehwe ne banti ohwe akire obi ekwafu ma onu se teacher ehwe ne banti ohwe akire enei am told say sa teachers ndodo na ya ma mo release amomako enti be gina wa fidie kese so asre honorable Haruna Idrisu so otie mi a Oma Sine is another akwanya no mumfa teachers no mumfa nurses na omunkonko bua this island communities no na ye ho echi na afi omumfa emwa district no na me san me tu MPP for so fu say ye ma me Naa Torshie no nkrofo a omu enanti a omu say ba omia di nyina no obi wo ha no wadi bone kase bi ofisa NDC for be hante no enti kwa obetimi afa so abo ne din hu ban no ene say obasha ase asai ba omia enti wa sha ase asai ba omia dia NDC for omo hwehwe no because NDC for nim say ba omia e threat ema wo because ba omia win primaries no 2028 ye be win your election because as we speak now sa allowances na teacher for nyane workers ni nyana dodo na enko especially the teachers enti na teachers afeli a school for no say wasi for dodo na afeli enti o ma feli mahama nkola yi no o me feli mahama government 2028 ye won no de am so o ma feli ne madia 2028 ni party ni so o me feli no enti nipa obetimi aba obetimi ama ya wini once anya afa ni yakoye try and error no eje Dr. Alhaji Mahmoud Baomia onu ene yese ye kaye ne to aba ema no na ma yenkonkodi nkrofo bi a omo fu ene omo de nam na omo nwene party no ho na omo de ade bechi ade besa bia no esese omo ka asem bi tie Baomia afi se NDC for asem bi tie wo mo a omo de ache wo mo so beka ya metwe adwene akọ ayi bi so
Ghana at 60. Ghana at 60. Who said Prof Mills by no? Was I say so? Chase uncle for no. Me person me bo mudi. Sampling for na no mo da Ghana assist ano no. Prof Mills shall say so chase omo. Enti ni omo ye no say as so omo shall say criticize Nanado. Enti sampling for no yem peni for omo twe omo ni wo Nanado so pa. Edu say omo kutia Nanado na Prof Mills ja omo. Wan chase omo bio na omo form ho adi. Enti sa tatis no ana Naa Torshie ni ma adopti. Because omu kaba omi ahu asem dia NDC for omu nya omu hwe nemo me ka kire delegates of MPP okay say ye pobia sabio na adwene eso sabio nkofo a ye mpenifo a gina nyina no obi afata wo de to other parties hu kro ano a omu bia ni ho a other parties betimi compare no to them ye 5 presidential candidates na among them nso no ye wo ohene ewo mtina kro bia ye wo ohene nti ohini a wowu mu no ene ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono na yeto abama no ye banya yasumdwe ni ada ono na yeto abama no a obetimi ayusu na adwene ama ye nsusu yanya adwuma aye ono na yeto abama no a obetimi abu ama party na akonkan. In fact, for the first time in the history of MPP no na ye ni ba bia na sabi o polling station bi ebi abronya bi ebepa bibi kakra ma wo mo ana say constituency executives ye discover ba beto mo accounts mu ama every month bia ye the abo party no ho bra through the then general secretary honorable Mr. John Boadu ena Nanado ne Bawumia ka o mo hu bo mu no eno ena na sika kakra ba ne ye the run party no. But eno na NDC for so agina so a omo so edi sika kakra eboa omo party for it means say ye no ye pave setters led by Dr. Mahmoud Bawumia it ye man akunya na ontimi medi oman so na adwene a nyame de ache no se onfam wa Ghana man no na onfam wa Ghana. Look, so kwesini Easter se owo eka obi ewo village. In fact, villages in be obe travel over 30 to 40 kilometers and some what do one community. E bi kura there more than that. Na wo ho so we this year to one afro se owo aka obi. Omu hia se ye de nipa no beba ana se omu hia owo adu. Adia sini is for it was a kai Dr. Mahmoud Bawumia no say what the zip line a drum machine yeah was in is no fan alu ketwa nti oye ne headquarters e wo krachi ye ne krachi na share boundary e free sabre no se owo and also obi yare den no hia moja na ohia duru bi a the only thing I be ye say ye be free zip line for e drum for no na omo de aduru na ba say ye village e bi ti say ebia atiga government island community wayokope palma anase asuoso anase ohia suma anase atakura anakotes anatabusa within 10 to 20 minutes na alupreketo ane de aduna akọ na de asani pakro yare enti nipa no aba ho ban ama wanya wonkwa distance anko obepe moto ana bicycle kura wunya moto kura no sekwa obefa so obefi ho aba de capital yekejeji a hospital ni ho ansana wasan ya to aso akokrachi ana kwame dan so akoda no obedu ho no wawu mate me banu wa wrap up sisi ada me kaya hwefo se ebiafe na wachimwe fidie edi aba beto adoma me the day at the honorable Kofi Jima na DJ Kofi Jima DJ Edini Masombe Jerome Kofi Jima come again Masombe Jerome Kofi Jima nti ya na said the amamfo ntimi modi nti no ma reate no DJ Kofi Jima. Okay. Eti oya former DC for Sene East na wa Asante Mantem passing through Ashanti region and
wababe srai ene ewie yede no 18 kobo but Sunday be catch early on Mr. Kusi Buafo planchrefu ada oda public sector reforms ano be catch say odonso ewofia in just about a few minutes no me no ewie na men call Mr. Kusi Buafo so ti say kwa jima ba say jima no de ho okay it's honorable jima na wo ka wo de see award here so in conclusion then now catch what can do na ba today and I will catch viewers before some conclude Senate is for especially Ubia akoto aba onkai Dr. Mahmoud Bawumia any Ghana fo nyina say ye pe Ubia odwena hiafo so a yen delegates na kane no so na okra insurance kra na say opese okọ hospital na awu a just okodi line e health insurance office na Senate is there just okọ krachi and akwame danso e bitimi kwotena 3 days a week no mo nya kwan renew omo health insurance card na papa nyansafo papa na dwene mu do papa nyame ache no nhunu Dr. Mahmoud Bawumia or the app keke na de aba and then ultimate na ofie na for phone no renew insurance unhia so bedu kwan across nsuo akoba bia eti mestre delegates say ensem amanfo kafa Dr. Mahmoud Bawumia hu nyina no because womu hunu say we ehan na ebra yewo Jesus Christ no na nyankopon esuma anyansafo miensa ne say womu mfa de hwam ene nasefo enkonko da di say wo yo hene ne yawo no womu ko Herod hono Herod say womu koku huna womu ma wono nsuso enko na onko bunum na adwenbone ena na ewo Herod team ena nyankopon no aka kire womu say womu ko hu Jesus Christ wie na womu de nhwire ne adehwam no ebo na baso so ohene a ma omu mfa Herod ho biom enti misra MPP fo nyina sa Herod fo no a womu abma womu ho so say aginkwa na nyankopon de ama MPP sa ontimi meji Ghana man no sa Herod fo no nyina no mu kasa kire na yenkwati womu na 31st January yento aba emfa mark Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no ma MPP franka no so na ebi aka Ghana man na me kasa ide minim say nyankopon beye because osono no o ware obi a enye obi fufuro na be decide because Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia osono no aware no a me no kasa yi osono no tinimu a ono so ti osono no mu a 31st ye be man nsa so as flag bearer of MPP enti ye be se obi bia meka no ho na yentimi emman nsa so ye enim so be win a percentage le pese ye kese nti obi a meka no ho ne ense ne signal ama NDC for say omo de nya nsa ase nsi yenim so ase dun katia so abo ama na wini ene wo so o mane ni president dia o be mena hu o be kire ne say wonu nso so ene boa no ena afi nso so ya titi say Mahama yerusu say wo de agree minister so ba ena afi ya titi so say ya maami Jane Mensa so eba enti omo ntokwa ne de ebe che ye de maami Jane Mensa me sorry na Opukwaji okay the vice president ya titi so no so eba ansa na Mahama na ankasa so de was chief of staff na ope enti na make a sure say ye papa say din katia say wa boa na mana the president no so no man no so need dia and no boa enti nipa obetimi ni omo afesi na Senate is no ya campaign wo ha yeah very tight enti ne mesre me gina wa fidie so asre Dr. Mahmoud Bawumia ne campaign ne financial team ne say MMDCs onu ani say ye hu sheda anyesa omwa MMDCs former MMDCs ni entimi tugum na afisu ne 55 executives na watene wo each district no so womu sponsor womu ena sa voluntary groups no so yentimi emwa enso bi asene kakra na fi sa abe kopem January ne de yentimi nya adwuma gidi na emma na baso na honorable Jima
Jima ye better was papa why bijame enka ho why na any other time bia nso a obesa ba santibantem hade ufie ni ha why nti wo konso ayame emfa nkodu asumdwe why that's pa any wadaji all right okay honorable